Baba wethu usemazolweni ngicindezelekile ngiyindoda la emhlabeni kunzima sengicabanga nokuthatha abafana nangosathane phambi kwami ngithembisa ubucwebe nobukhazikhazi ezizonginikeza konke engikufunayo. Baba wethu esemazulwini ngiyalibona itafula lakasathane lidekiwe izinto ezinhle zodwa ubucwebe nobukhazikhazi. Ngiyayifuna impilo emnandi kudala ngikuthandaza kulonke lutho. Usathane uyangithembisa uthi nje zonke ifiso zami ngayilungisa ngokuphazima kweso bese ngiyacabanga ukuthi mina ngakuyekelane lokho ngoba kudala ngikuthandaza. Iminyaka ihambile ngapha ingcindezi phezu kwami for yonke yemndeni mine imndeni engibhekile umndeni wasekhaya komama bathi bangikhulisile, umndeni wasekhaya kobaba bathi mina kumele ngivuse umuzi kababa, umndeni walo wesifazane ngamzalisa bafuna inhlawulo bafuna amalobolo, umndeni walengane phefumulo lengayilethe emhlabeni. Thixo samandla mdala izinto zonke kunzima njengami njengendoda ngicindezelekile ngibona ubukhosi bami bushabalala ngapha ngenkosana. Usathane uyangithembisa ukuthi mingathatha ivolovolo ngiligaca mqolo bonke bazogudluka endleleni ngiyofika emalini. Usathane uyangithembisa ukuthi mingathatha abafana ngithwale konke kuyokwenzeka engikufisayo emhlabeni. Yebo wena uqinisile ngiyababona abafuthu bathwele bahamba nezilwane yonke into abayifunayo banayo bayayondla yonke imindeni yabo. Awunginike isizathu esisodwa sokuthi ngamthandaza usathane imini u-action wamlahla la emhlabeni.